hi FPS motor channel ania chuanin voin hian kan bike siam zo thar ber hi kanon tilang le don ani ama sabirin he bike hi Yamaha FZ FI ang kha ania ani tu pa hian hemi pian ang deuh tur hian min siam sak the matia tei kan in rin awangin kan lak saka a bike hi aron da ti khan thar ber thapa ngai tak me hi ania a bike spec tlang pu hi kanon in kol don ani ama saberin atenki hi siam chop ani a injector mang ani awangin fuel pump hi atenki a leng to lawa chu wangin a fuel pump canister hi sit hnuai siam ani a gas tank tak hi chu fuel container atan ang chau a thok ani a frame hi alai atanga lampang zong hi siam chop ani a ama lampang hi chu stock frame ani a suspension hi chu angai te kan soyang a original ang khakan mangtlanga spoke wheels hi 17 inch kan vota tire hi Ralco Speed Blaster 123 by 90 17 inch rear ania chun a malampanga hian 100 by 90 kan vota exhaust hi free flow megaphone system asiam ani chuan front fender hi ke mani siam chopania chuan headlight hi spot lamp apangai an ni le a chuan a clip handlebar hi clip on handlebar CNC aluminum 41mm diameter kan mang le a chuan a seat hi ke mani siam tho ania chuan a backlight hi a bike mil tur ang deuh a kan ngai kha kan fita hi ain he angaring phian kop mea arim siron soi thale lokila arim si direct fit ani lota a spacer vel zong hi siam chop vekani ta chone malampang dis an en po hian FGDs ka man to lo wangin ei bike dang dis a mana wangin caliper mounting vel po hi FPS a custom build vekani ta chuan a bike hin enila original part tangka chon 30% vel ba hi kan mang olawa chuan adang hi chu siam chop le athar vel vekani hi apuma alan dan chu ni meya tian kan han lakwal velanga kha zong kha tun tuma kanon ti lang thei chun dia kan lo me